Sasisian pat ngi pinang sebai pi barok syakanika channel kejungi, pat hakanika video ngin pay yakanika post keberau syulat thamai po Meghalaya. Subscribe but turn on your notification bell, karang bapinum do iki videos ki bingam belun. Pelaban follow ru ingi hapo ke Instagram account. Baik itu kita prepare ki exam kam kum ki exam MPSC lan ikini competitive exam. Pelaban join ya ka channel membership karang bapinyo ikwi ki jimentoy. Ka ICAR Research Complex for Northeastern Hill Region kaplay ikan ke post mentau benai arajar apasan. Ka keteng jeng ke post kedai lab technician grade 3. Kelas date lan ke tarik bakado bapilaban submit iki applications kedai hokat santrik benai September arajar apasan. Ka keteng jeng ke project kedai ICMR project Molecular Screening Panel and Bioinventorization of Cryptic Xenozoonotic Bacteria of Porcine Origin. Ka project kadai hado live hoi trek benai me arajar apun reu. Educational qualification kalong kumne. Pila di ban pendap ya ka class 12 haka science, bat pidi bandan ya ka diploma haka medical laboratory technology, bat pidi bandan sansnam experience haka field ka bayhap. Lani pidi bandan yakini ki qualification license graduate haka subject ka bayhap, bat ru pidi bandan arsnam experience haka field ka bayhap. Kin kam I preference ya gitu ki badan ya ka experience haka microbiology, but collection jangki biological samples na kimarat. Ka age limit lan ka kata ka bahedo kadai lai post 6. Ka salary lan ka tulop kadai arpawajar, but penyok ru ya ka housing dan allowance. Ki candidates ki belong eligible pe berkuat ban apply ya kini ka post pihak ban pendap ya kini ka application form. Ba ya kini ka application form pihak ban yo naka official advertisement lan official notification apply hi ka ICAR. Ba ya kini ka link ngal ai po description jika ka video lan ni pihak ban pe haka comment section. Da pihak ban pendap ya kini ka application form pihak ban shna gawe ka PDF file. Bat pihak ban bo ya kini ka application form bat ru ki scan copies jangki original documents ki jangpi. Bat pihak ban pha ya kini ka PDF file syakani ka email address. Da kila ada ban screen ya ki applications ya ki candidates ki bahasa shortlist kin sapentip ya pi ha ka email ka jangpi.